Maya apinandit po kaluguran kong talapakiramdam at talapanalbekan iting video. At ini naman po yung kayong kakaluguran ng ortelanong kapangpangan. Manang panggali kayo karing misulat king 12 silaba, 4 alinya at 8 para po. O ini po yung poesiyang peman sa kanan kong isisu at ing aso na. Isisu balusyang tinipaking dampa, pag nasanang tukdan ing nasanat gampa. Aline memun man kangintunat igpa, tiki neng aso na. Linipat lang sapa. Karasta kangat ba? King di sandang pulu, ikilang kabayo ding gewa ng silo. Maninasaya mong ingkeyang panigo, metungyang gagapang amatabang pogo. Ding gewa ng silo kay batnong awumang, pintaneng bugtong amanggaking parang. Kanya na ni talnan ing kayang salapang, at men niradolya karing manibalang. Ketang puning mangga kay bat ng menisig, sang kanyang painawa karing nyamig sandig, at mi patudtudya kabang ding kuliglig ang tila mo waring orkestrang titig-tig. Mumuran Pangulo inyang migising ya, nyada palang minta sa paning aso na. Maragul nedanum inyan dasan daya, muna nakang kawe nga naking aso na. Ing kinawe aso emi kasakit man, miras siya kangat bang alang nano naman. Ken mong lubnang sisu, nung agawa na yan, yaman agawa na. Kinawene kanya. Tapo tingakus ning tanum tarabulbul, nung inyay sisu may pugneng masawul. Mapnamu bayuya miras king balipul, ing puning kalumbang ekwaneng akawul. Manibat kanita tindana ng sisu, ing tawat aso alila pareho. Uling ating bagay agawa ning aso ay kararagling agawa ning tao. O ito po ang poesiyang pemansaganan kong isisu at ing aso na. Ingaral na ning poesiya itang mialiwala kagiwan ding lelangan na ning apong genu. Kalu pananamo ning dindamtamong poesiya. Ing mayan ay agawa na ning aso. May kasakit yang agawa na ning tao. Nakalpong salamat king kayong pamakiramdam.